na barafar nyo jih ijazah SMP kalau Pak Kadis nyo jih ijazah SMP kalau na nyo tak usaha bersama-sama Samsul ya nyo tak usaha sama-sama ni Pak Kadis Pak Barafar Bang Akmal Daud Pak Akmal juga nyo hana ragu tentang ijazah SMP akan tak usahakan siap mana? Yang kedua masalah pula di SMK ada wujud yang na berintegrasi dengan daya supaya na pula na daya. Nah SMK hana di Padel. Nah SMK. Punya masalah dana dan pennya luah pergi, bah kamu pergi. Nah, tinggal ya itulah sagai. Dia pegah, gerah pegah. Dia pegah, susah pegah. Lapor pak kamu. InsyaAllah Tunggu Haji tidak akan lari daripada masalah. Jadi mudah-mudahan nyo Haji ibarat anak monyet, punya tanaman ibarat dobe. Bek sakai kena angin non ia tubuh milai. Karena nyo sangat rentan. Tak pahami situasi psikologis yang agak rentan, maka katanya mari kita pahami luapan daripada pembawaan psikologi kita nak pahami. Alhamdulillah, mudah-mudahan Tuan ada nama yang pertama pribadi, ada nama Haji Sudirman dan anggota DPD RI long laki maaf apabila long dalam gerakan long ataupun long yang mana berkenan di hati urun rono nyokuh yang dapat long lakukan sebagai long bela anak bangsa, long jalankan perintah Allah dan amanah bangsa, amanah rakyat, nyoban ke kemampuan long sehingga long pilih apa langsung di meskipun longnya saja dalam je tong wajah tapi demi anak kita yang tersayangnya nak berkumpul kembali kepada keluarga karena long merasa sedih pada keklik ni long merasa hati karena urina yang kelak-kelak katanya hana doa daripada ni juga hana kebahagiaan katanya long rasakannya nyo yang long nasihati Pak Sepu. Oleh karenanya ono pendong mudah-mudahan Allah Ta'ala derita atas itu yang kita lakukan. Hadanallah wa yakum ajmain. Lelaki maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah semoga kita berita ada Allah yang kita jadi hidayah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amihi wa kafa majidah. Amin. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbuna fa'afna ya Allah ya karim. An walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka wasi'a rizqan halalan tayyiban wa anta khairul raziqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم
الضالين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على 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 Nak kena cina mah kali dia guna apa dia kaya pasti. Ini mah iya dah. Iya. Mana dia foto juga buat di. Dah